Waykapanaykuna, waqmanta may sumaqta tupayunchis, kay esqon leccionmanta yachananchispaq. Chaymi kashan apuyayaq kamachikuyninmanta, taytanchimanta mañarkusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, sutiykin yupaychasqa kachun taytay nuqayku ukhupi. Tukuy chiqay atiyniyuq kanllan taytay kanki. Wawaykikunata sutimanta sutiqan, may sumaqta saminchay kasukunaykupaq. Taytay chayatan mañarkuyku, ancha munakuq santo, Jesucristo ayq sutinpi. Amén taytay. Qhawarisunchis kay huk tapukuymanta. Pin imaynatan qillqakurqan yayaq kamachikuynin? Aynata tapukun. Kay Éxodo 15 chunka hukniyuq t'aqayninpi chunka pusaq ch'ikunpi aynata parlan. Sinaí urqupi Moiseswan rimayta tukuspataq Señor Diosqa dedonwan qillqasqa kamachikuy simiyuq ishkay alta rumipi Moisesman qurqan. Pitaq qusqa kay kamachikuynin? Señor Dios dedonwan ruwasqa. Imatan yayaq kamachin qhawachiwanchis? Kay mandamientos nisqa. Juan 15 t'aqayninpi tawa ch'ikunpi aynata riman. Pipas huchallikuqqa Diospa kamachikuy simintan p'akin. Imatan yayaq kamachin qhawachiwanchis? Huchata. Kunan purisunchis 15 tapukuyman. Piman pusawanchis kamachikuynin? Taytanchispaq kamachikuynin piman pusawanchis? Chaypi kay Gálatas 15 t'aqayninpi ishkay chunka tawa ch'ikunpi aynata riman. Chay hinaqa kamachikuy simiqa Cristoman pusawananchispaq. Wawata hina uywawayq ninchismi karqan. Paypi iñispanchis Diospa chaninchasqan kananchispaq. Piman pusayuwanchis kay kamachikuynin? Cristoman pusawanchis. Payta qhawarichiwanchis. Payma apaykuwanchis. Chunka kamachisqan simikuna. Hayka taytanchis kamachikuynin? Chunka. Maypi chay tarikun? Kay Éxodo ishkay chunka t'aqayninpi 15 ch'ikumanta hasta chunka qanchisniyuq ch'ikunkama. Kaypi nin: aman ñuqamanta waq Dios kunayuqchu kanki. Aman ima idolotapas, ima riqch'aytapas ruwakunkichu. Hanaq pachapi kaqman riqch'akuqtapas, kay pachapi kaqman riqch'akuqtapas, kay pachaq ukhun unupi kaqman riqch'akuqtapas. Chaymanta kashan aman parlankichu contra prójimuyki. Tayta mamaykita may sumaqtan respetakunki. Chaypi kashan qillqanpi mashkananchis, tarinanchis kama. Chaymanta kashallanta huk tapukuy phishqa. Jesus imatan ruwarqan apu yayaq kamachikuyninwan? Kasukuranchu manachu Jesus
papanpaq tatitunchispaq kamachikuyninta. Hinaspa kaypi Evangelio San Mateo pishqa t'aqayninpi chunka qanchisniyuq ch'ikunpi aynatariman. Jesusqa niyarqantaqmi ama yuyaychischu Diospa kamachikuynin simitapas profetakunaq qillqantapas p'akinaypaq hamusqaytaqa. Manam p'akinaypaqchu hamuni, aswanpas hunt'anaypaqmi. Jesucristo p'akisqachu Tayta Dios kamachikuyninta? Hunt'ananchis. Pay Jesucristo yachachiwanshayta. Chaypatamanta imanin kay suqta tapukuy. Pin atinman t'ijrayta kamachikuyninta? Kanmanchu kay pachapi mayqinpis Taytanchispaq kamachikuynin t'ijray atiq? Eclesiastes 15 t'aqayninpi chunka tawayuq ch'ikunpi aynatariman. Yachanin tukuy imapas Diospa ruwasqanqa wiñaypaqmi kasqanta. Manan chaymanqa imapis yapakunqañachu, manayataqmi pisiyachinqakuchu. Chaynatan Diosqa ruwan runakuna payta manchakunanpaq. Espejo hinarik nuqanchista qhawayukunanchispaq. Mayqin runapis kaypi t'ijrayta atinmanchu Tayta Dios kamachikuyninta? Manam pipas atinmanchu. Imata ruwanay? Kay Salmos chaypi riman munanay yayaq kamachikunata. Chaymanta nin waqaychanay kamachinta. Sonquypi munakunay kamachinta. Kasukunay yipin kamachinta. Chunkantinta. Yuyaykukuni. Chaskikunin yayaq kamachinkunata. Paypaq munayninwan kasukusaqmi yipinta. Aynachu kasukunanchis, uyarinanchis Taytanchispaq Santo Espíritu rimapayamusqanchista, porque pay niwanchis kasukuychis. Chaypi sutinchista churayusunchis, hinaspan kay esqun leccionta tukuyunchis, chunka leccionman pasayusunchis, pero tukuyusunchis Tayta Diosmanta mañarkuspa. Ancha munakuq sumaq taytayku, anchata punin sulpaynikiku. Wawaykikunata sapan kanta may sumaqta kansaminchey. Taytay, maytaraqmi mañarukuykuman. Chayatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo ayqsutinpi. Amén, Taytay.